ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umukunzi wa Rwanda 24 News TV nguhaye ikaze ku buryo bukomeye cyane. Twamaze kugera muri studio tuzanye amakuru agezweho kandi amakuru akomeye avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'iminsi myinshi imirwano igenda wa FARDC itsindwa uko yiboneye ikubitwa mu bice bigiye bitandukanye, ikintu cyakozwe nyamukuru bamaze kuvugurura guverinoma yose muri rusange. Abasirikare bakekwaho ubugambanyi bose bamaze kwirukanwa mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byose bikaba byamaze gutuma intambara itindura isura, nibyo tuje kubwira ku buryo bukomeye cyane. Turibuze kubyubakiraho, turibuze kukubwira ko igisirikare cya FARDC nyuma y'amavugurura akomeye cyane mu gisirikare, intambara hinduye isura, yamaze gufata irindi ranke. FARDC yamaze kumanura ibitwaro byabo byose bamaze kubyerekeza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Barahiye birenze ko ntangabo y'umuve turibuze gusigara muri no minsi mu bitero karundo bagiye kubagabo. Turabyinjiraho ku buryo bukomeye cyane. Turibuze kwikoza igoma tukubwire ko umuve turi goma no yongeye gukora agashya ku buryo budasanzwe, yaje gufata ibitwaro bya FARDC ku buryo butebwa. Turabyinjiramo ku buryo bukomeye. Turi bwikose mu kigo cya gisirikare cy'abarundi tukubwire ko nabo batamerewe neza, abarundi ntago bamerewe neza. Turabyinjiramo ku buryo bukomeye cyane, byose turabisesengura. Turabura ko ndetse no muri Afurika y'Epfo umwuka ukomeje kuzamuka kandi umwuka mubi hagati y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abayobozi bavuga ati igisirikare cya FARDC kigomba yagitaba mu nama SADC, abasirikare bacu ba SNDF tugomba kubakora kuri bwa butaka. Byose turabyinjiramo tubisesengure ku buryo bukomeye cyane. Kambaza gusaba gukanda subscribe kandi comment, like ndetse na share kugira ngo tubane kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV, umuyoboro kugeza amakuru agezweho kandi amakuru aba yizo barimo avuga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nako twita twanzika n'inkuru ya mbere imivugwa muri ano masaha, n'ubundi ni igisirikare cya FARDC cyongeye gukora ibidasanzwe nyuma y'igihe kinini cyane kidatsinda urugamba, gitsindwa hirya no hino. Byose bamaze kukusanya bikubita ishoti, babyigizaho bati twarahiye twirenze, turashaka ko ingabo za M23 nazo zongera kubona isomo nk'iryo zagiye ziduha. Byose rero zino ngabo za M23 zamaze kubona ko FARDC yamaze kwambara irindi rangi, yamaze gufata irindi sura. Zino ngabo zamaze kuvuga ati reka turebe uko byifashe, dufate ibice bigiye bitandukanye. FARDC yamaze kumanura ibitwaro byinshi bitwaro karundo, yamaze kumanura hirya no hino. Yavuze ati uyu mujyi turawukeneye, ibitwaro bitagira ingano amaze kugenda byerekeza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'inama ikomeye yakozwe n'abasirikare bakuru b'igisirikare cya FARDC ndetse bananzura ko bagiye gukora buri kimwe cyose bakara ko abasubiza inyuma zino ngabo zikomeje gufata umuvuduko uteye ubwoba. Bamaze kugrahira, bamaze kwirenga, bakoze inama ikomeye cyane. Bano bayobozi bakuru b'igisirikare cya FARDC bavuze ko uko byagenda kose bagomba gufata intwaro zose ziri mu gihugu, abakomando bakomeye bakaberekeza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Indege za kajugujugu reka sinakubwira zose bamaze kuzerekeza muri bino bice. Barahiye bati uyu mujyi turashaka ko Kanyabanyoga tuyiheraho, dufata indi mijyi ndetse twakubita igisirikare cya M23 ku buryo buteye ubwoba, turasubiza mu mashyamba, turongera kubarenza imisozi. Bino byose bamaze kurera barirenga, bamaze kugaragara nyuma y'ibitwaro biremereye bamaze gukatisha amatike babigarura babizana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intambara imaze gufata indi sura mu minsi igera kuri 2 gusa nyuma y'uko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyegereye igisirikare cya MONUSCO bakajyana amasezerano akomeye, byatumye kino gisirikare cyongera gushyiramo imbaraga zikomeye cyane. Kiti MONUSCO idufashe byiza tugira ibice dufata, niyo mpamvu bafashe intwaro nyinshi bakazimanura ku buryo buteye ubwo bakazana muri no mujyi wa Goma ndetse mu mujyi wa Sake hose barashaka kongera kuhagaruka. Kanyamanyonga barashaka kuyifata, imijyi yose za Kibirizi barazishaka, za Murambi, hano za Rubaya zose. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarahiye yirenze, yavuze ko ino mijyi iri buze kwifata uko byagenda kose. Bati ntabwo turi buze kurekera tudafashe iyi mijyi nk'uko n'ubundi bagiye bayitwaka. Ni intambara ihinduye isura mu minsi mike gusa ndetse guverinoma yose ihinduwe mu butegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ndetse abaminisitiri bose, haba minisitiri w'ubuzima, uw'uburezi, minisitiri ugira icyo ashinzwe cyose, haba minisitiri yungirije ndetse abaminisitiri b'intebe bose uko bangana babwiwe ko ingingo ya mbere nyamukuru, ikintu kigomba kwigwaho cya mbere nyamukuru ari ingabo za M23 ndetse na minisitiri wagiyeho yarirenga avuga ko ari iminsi 60. Aha kino gisirikare cya M23 bitebye bigatwara iminsi 100 gusa kugira ngo abe yamaze gufata bino bice byose bezwamo zino ngabo za M23. Nyuma rero y'ibyo byose byagiye bikorwa, byamaze kugaragara ko hari byinshi byakozwe muri guverinoma nyuma y'uko n'ubundi habaye impinduka zikomeye nyine muri guverinoma ndetse abaminisitiri bose bamaze kuvuga ko byose bigomba gukorwa bigashyirwa ku ruhande. M23 yagomeje guhindukirizwaho intwaro zigiye ziremereye
gusa nayo ubwayo nayo ntago yoroshye kuko ntago nayo yoroshye. Ino M23 nayo ntago wayirebera mu ndorerwamo iciriritse, ntago byakunda kuko tugiye guhita twangura n'urite twerekeza mu mujyi wa Goma. M23 ngiye gufata izindi ntwaro zigiye kuzanwa mu mujyi wa Kanyabayonga, n'intwaro zigiye kugwa mu mujyi wa Goma mu buryo bw'ibanga by'umwijima kugira ngo zerekezwe muri uno mujyi wa Kanyabayonga aho bakomeje kugenda bahanganira. N'intwaro zamaze kwerekeza zigisohoka mu mujyi wa Goma, tereza zigwa mu maboko y'ingabo za M23 nazo urumva baraza kuzifasha. N'ubundi igisirikare cya FARDC kigomeje kugenda gitakaza intwaro nyinshi, nubwo wenda barimo bafata imyanzuro ndetse bakazana izindi ntwaro. Nako M23 n'ubundi ku ruhande rwayo igomeje kugenda ikaza umurego, avuga ati uyu mwanzi yamaze kwambara indi sura, kandi twambara indi sura kuko ubutaka bw'abakurambere bwo kuburekura ntago bizoroha. Rero igisirikare cya FARDC nuko kimaze kugenda gifata imyanzuro myinshi, ariko urumva zino ntwaro zo bamaze guhita bazitakaza, kandi ubwo n'abasirikare bari bazirimo bose bamaze guhita bashimutwa n'igisirikare cya M23. M23 n'ubundi mu mujyi wa Goma igomeje kugenda izitira, yongera izitira, ifunga yongera ifunga ibice byose by'umujyi wa Goma, nubwo harimo abasirikare benshi ba FARDC ndani mu mujyi wa Goma. Gusa inyuma nako igisirikare cya FARDC nacyo kigomeza kuhatinya kuko kizwi M23 naho yamaze kuhakaba mu misozi igiye itandukanye. Imisozi itegeye uyu mujyi wa Goma yamaze kuhatereka intwaro nyinshi ndetse no kubihagarika byaza kugorana, kuko igisirikare n'ubundi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirangayeho mu gihe M23 yagabaga ibitero ku bimodoka bagiye bapanga hirya no hino muri uyu mujyi wa Goma. Byatumye rero muri zino ngabo za M23 songera n'ubundi gukora agashya kuko n'undi bisanzwe. Gusa FARDC nayo mu bindi bice yamaze kwambara indi sura. Intambara yahindutse nyuma y'abaminisitiri benshi barahiye muri guverinoma nshyashya ndetse bakanabyemeza. Gusa M23 narumva ntago irimo ituze iri kubakubita hano basirikare ba FARDC n'ubundi mu bice bigiye bitandukanye. Imirwano urumva irimo iragenda ibagusa, irangiye byo muri no minsi ryamaze gufata irindi sura, bamaze guhindura imikorere y'igisirikare cya FARDC. Bati ubwo MONUSCO yemeye kudufasha SADC bitaragenda Burundi bakaba bagihari, wazana FDL bose bamaze gukora inama karundura, bati turebe uko twakwirwanaho bino bice byose twambuye n'ingabo za M23, turebe uko twabigenza. Reka tubangure twerekeze mu kigo cya gisirikare cyoherezwamo imbonerakure z'Abarundi. Imbonerakure z'Abarundi zigomeje n'ubundi kugenda ziyoberwa nabyo, izo zirimo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ntago ari kubahemba, nabo bamaze kurahira birenze, bavuze ko batarabona imishahara badasubira ku mirongo y'urugamba. Bati tumaze amezi agera kuri tudahembwa, kongera gusubira ku rugamba ntirubize gukunda ko n'ubundi ngabo z'Abavutura ziri kudutsinda ku buryo buteye ubwoba, rero kutubwira ngo dusubireho biraza kugorana. N'abasirikare b'Abarundi benshi babarizwa hafi yo mujyi wa Goma, dore ko bakomeje kugenda bakorera imyitozo, ariko ntago baheruka kubona umushahara wabo. Nicyo gikomeye gutuma bavuga ko batazongera gusubira ku mirongo y'urugamba, dore ko n'igihugu cyabo gisa naho cyamaze kubihakana. Abafashwe Evariste Ndayishimiye bakana kavuga ko ari Red Tabara, nta musirikare w'u Burundi yigeze ufatwa n'ingabo za M23. Rero nabo bamaze kuvuga ko n'ubundi bagomeza kugenda bafatwa ndetse bakanicwa, rero kuba batarimo banahembwa amafaranga yabo ngo bohereze imiryango yabo gusubira ku rugamba byo bidashoboka. Izo ngizo ari inzozi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyaba kiri kurota, bikaba byaza kwafekita ku buryo bukomeye kino gisirikare cya FARDC nyuma yo kuri kimaze gukora inama karundura yuko bagiye guhindura imirongo y'urugamba, rero kuba kino gisirikare cy'u Burundi cyaba kimaze kubihakana ndetse kikanabavamo. Urumva ko bitaza korohera kino gisirikare kuba cyakongera kubona uko gitegura indi gahunda, kuko igisirikare cy'u Burundi cyaza kujya kibavamo ndetse kikanabagambanira mu gihe cyose baba batakomeje kugira amafaranga yabo yose uko yakabaye, dore ko amezi aba yatatu nta mushahara bakoza mu ntoki, mu gihe n'ubundi Wazalendo FDL ndetse n'igisirikare cya SADC bakomeje guhembwa ndetse bakanahembwa akayabo k'amafaranga. Nacyo gikomeye gutera umujinya igisirikare cy'u Burundi kivuga ko cyasigajwe inyuma na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo igihugu cyabo nacyo kitari kubumva. Gusa nabo ntago bari kwemera gusubira ku mirongo y'urugamba. Reka twerekeze muri Afurika y'Epfo naho turebe uko bimeze. Muri Afurika y'Epfo ntago umwuka umeze neza bitewe n'igisirikare cyabo kibarizwa muri SADC kikomeje gutsindwa. Abaturage n'abatavuga n'umutegetsi bari gusaba ko bakura ndetse bakanazana abasirikare babo bagomeje kugwa kuri runo rugamba rugomeje kubabuza igisirikare cya M23, baba bakomeretse ndetse bari kuvurirwa mu bitaro by'umujyi wa Goma. Abaturage basabye ko byibutse niba bataranemera kuzana abasirikare abo bakomeretse ndetse nabo bagiye bitaba Imana bose bazanwa muri Afurika y'Epfo, bakaba bavuze ko ngo ntago bizeye neza ubuvuzi buri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwuka mubi wazamutse nyuma ya operasiyo yabereye mu mujyi wa Sake. Turaje kwivugana abasirikare bagera kuri 7 ba Afurika y'Epfo, bituma amakuru aza kugera muri Afurika y'Epfo n'ubundi umwuka uza guhita uba mubi. N'ubundi harashize iminsi basaba ko abasirikare bahakuwe, ariko nyuma y'ino operasiyo
operasiyo byaje kuzamura umwuka mubi. Tuvuga n'umutegetsi bati perezida w'igihugu cya Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa arimo arakora ubugambanyi abasirikare bacu, akora ubugambanyi abana b'igihugu batari kwemera kuba bakora, ntabwo biri buze gukunda. Urumva ko biri buze kwafekita n'ubwo kino gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi aho kiri gutegura ama operasiyo menshi noneho kuba Afurika y'Epfo igomeje kwitambika Tanzania, nuko ntabwo ijya ku mirongo y'urugamba. Abasirikare bo muri Malawi bose barakubiswe, byaracitse. Abasirikare baturutse muri Romania b'abacashiro bose barakubiswe. MONUSCO nayo ubwo nitahiwe kuza kureba ko ari kiri buze gushimaho kuri runo rugamba rugomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka n'ubundi mukunzi wakadasohoka wa Rwanda 24 News TV ngushimire cyane, ngusaba n'ubundi gukanda subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo tujye tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV, umuyoboro wikoza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ukakubwira uko bimeze, ukajya mu karere byose ukabigusesengura ku buryo bukomeye cyane.